Četvrto poglavlje. Državni novac. Prvi svetski rat označio je kraj ere monetarnog sredstva, koje je bilo izbor slobodnog tržišta i početak ere državnog novca. Iako zlato nastavlja da podupire svetski monetarni sistem do današnjeg dana, zakoni, odluke i monetarna politika vlada oblikuju monetarnu realnost sveta, više nego bilo kakve odluke pojedinca. Uobičajeno ime za državni novac je fiat novac, od latinske reči za dekret, naredbu ili ovlašćenje. Na samom početku potrebno je shvatiti dve značajne činjenice vezane za državni novac. Prvo, postoji velika razlika između državnog novca zamenjivog za zlato i onog koji nije zamenjiv za zlato, iako oba izdaje država. Pod zlatnim standardom, novac jeste zlato i vlast samo preuzima odgovornost za kovanje standardnih jedinica metala ili za štampanje papira koji ima pokriće u zlatu. Vlast nema kontrolu nad novčanom masom u privredi i ljudi imaju mogućnost da zamene njihove papirne novčanice za fizičko zlato u bilo kojem trenutku, kao i da koriste druge oblike i forme zlata, kao što su zlatne poluge ili strane kovanice, u međusobnim transakcijama. Državnim novcem koji se ne može zameniti za zlato, državni dug ili papir se koristi kao novac i vlast ima mogućnost da poveća novčanu masu ukoliko to želi. Ukoliko neko koristi druge forme novca za razmenu ili ukoliko pokuša da stvori više državnog novca, on rizikuje kažnjavanje. Druga i često previđena činjenica je da, suprotno onome što ime govori, nijedan fiat novac nije ušao u cirkulaciju samo na osnovu državne odluke. Sav novac je originalno bio zamenjiv za zlato ili srebro, ili za valute koje su zamenjive za zlato i srebro. Državni papirni novac duguje svoju upotrebljivost, isključivost i mogućnosti da se zameni za tradicionalne, opšte prihvaćene oblike novca. Vlast može izdati dekret kojim obavezuje ljude da koriste njen papirni novac za plaćanja, ali nijedna vlast nije nametnula prodajnost ovih papira, a da nisu prvo bili zamenjivi za zlato i srebro. Do današnjeg dana sve centralne banke drže rezerve koje čine pokriće za vrednost njihove nacionalne valute. Većina država drži određenu količinu zlata u njihovim rezervama, dok one države koje nemaju zlatne rezerve u svojim rezervama drže fiat valute drugih država, koje za pokriće imaju zlato. Ne postoje čiste fiat valute u cirkulaciji koje nemaju neki oblik pokrića. Suprotno potpuno pogrešnom centralnom načelu teorije državnog novca, nisu vlasti svojim dekretima odredile zlato kao novac. Nasuprot tome, samo time što su držale zlato, vlasti su mogle postići da novac koji izdaju bude prihvaćen. Najstariji primer fiat novca u zabeleženoj istoriji je džaozi, papirna valuta koju je izdala dinastija Song u Kini u 10. veku. Isprva džaozi je bila priznanica za zlato ili srebro, ali onda je vlast počela da kontroliše njeno izdavanje i suspendovala je njenu zamenu za zlato ili srebro, povećavajući količinu štampanih novčanica do propasti valute. Dinastija Yuan je 1260. godine također izdala fiat valutu pod nazivom Chao i povećala ponudu daleko iznad pokrića u metalima, sa predvidivo katastrofalnim posljedicama. Sa urušavanjem vrednosti novca, stanovništvo je palo u krajnje siromaštvo, a mnogi seljaci morali su da prodaju svoju decu zbog dužničkog ropstva. Državni novac sličan je primitivnim oblicima novca i robama koje ne uključuju zlato, o kojima smo pričali u drugom poglavlju, u tome da je podložan brzom povećanju ponude u poređenju sa postojećim zalihama, što vodi brzom gubitku prodajnosti, urušavanju kupovne moći i osiromašenju ljudi koji ga posjeduju. U ovom aspektu on se razlikuje od zlata, čija se ponuda ne može povećati zbog fundamentalnih hemijskih odlika ovog metala o kojima smo već pričali. Zahtev vlasti da se porezi plaćaju novcu koji ona izdaje može garantovati duži životni vek tog novca, ali samo ukoliko je vlast sposobna da spreči brzo povećanje novčane mase, ona može zaštititi taj novac od brzog gubljenja vrednosti. Kada uporedimo različite nacionalne valute, možemo primetiti da glavne i najčešće korišćene valute imaju niže godišnje povećanje novčane mase od manje prodajnih valuta. Monetarni nacionalizam i kraj slobodnog sveta. Brojni neprijatelji stabilnog novca koje je Mises naveo u citatu navedenom na kraju prethodnog poglavlja
Doživjeli su svoju pobedu nad zlatnim standardom sa početkom malog rata u srednjoj Evropi, koji je ubrzo prerastao u prvi svetski rat u ljudskoj istoriji. Kada je rat počeo, niko nije mogao zamisliti da će trajati tako dugo i imati toliko žrtava koliko je imao. Britanske novine, na primjer, najavile su ga kao avgustovski rat u vreme državnih praznika, očekujući jednostavnu pobedničku ekskurziju njihovih trupa. Vladao je osjećaj da će ovo biti ograničen sukob. Posle decenija života u relativnom miru širom Evrope, nova generacija Evropljana odrasla je bez osjećaja za verovatne posljedice pokretanja rata. I dan danas se istoričari muče da pruže dovoljno ubedljive strategijske i geopolitičke odgovore na pitanje zašto bi sukob između Austro-Ugarske imperije i srpskih separatista izazvao globalni rat u kojem su živote izgubili milioni ljudi i koji je drastično izmenio granice širom sveta. Ako pogledamo unazad, glavna razlika između Prvog svetskog rata i prethodnih limitiranih sukoba nije bila ni geopolitička ni strategijska, već monetarna. Kada su države bile na zlatnom standardu, vlasti su imale direktnu kontrolu nad ogromnim sefovima sa zlatom, dok su njihovi građani koristili papirne priznanice. Lakoća sa kojom je vlast za vreme konflikta mogla da izda dodatne papirne priznanice bila je mnogo primamljivija od oporezivanja svojih građana. Par nedelja od početka rata sve velike zemlje učesnice su suspendovale konvertibilnost zlata, čime su praktično napustile zlatni standard i stavile svoje stanovništvo na fiat standard, jer se državni novac, to jest papir koji je izdala vlast, nije mogao zameniti za zlato. Jednostavnom suspenzijom zamene novca za zlato, ratni napori vlada nisu više bili ograničeni novcem koje su držale u svojim riznicama, već su praktično imali na raspolaganju bogatstvo kompletnog stanovništva. Dok god su vlade mogle da štampaju novac i da taj novac bude prihvaćen od domaćih i stranih građana, one su mogle nastaviti da finansiraju rat. Prethodno, za vreme monetarnog sistema u kojem je zlato bilo u rukama građana, vlast je za finansiranje rata mogla da računa isključivo na novac iz svojih riznica, na poreze i na izdavanje obveznica. Ovo je sukobe činilo limitiranima i to je centralni razlog za relativno duge periode mira širom sveta pre 20. veka. Možda bismo svedočili drugačijem toku istorije da su evropske nacije ostale na zlatnom standardu ili da su građani Evrope držali svoje zlato u svojim rukama, jer bi to nateralo vlade da pribegnu oporezivanju umjesto inflaciji. Verovatnije je da bi se Prvi svetski rat završio posle par meseci, ukoliko bi se jedna od savezničkih sila našla u finansijskim problemima i imala velike poteškoće da izvuče sredstva od stanovništva, koje nije bilo rado da preda svoje bogatstvo da bi branilo opstanak režima. Ali sa suspenzijom zlatnog standarda, ostati bez finansija nije bilo dovoljno da se zaustavi rat. Vlast je morala da ostane bez akumuliranog bogatstva svog stanovništva, koje je ona preuzela kroz inflaciju. Time što su devalvirale svoje valute, evropske zemlje su dozvolile da se krvava pad pozicija nastavi tokom 4 godine, bez ikakvog rešenja ili napredovanja. Besmisao svega ovoga nije prošao neopažano među stanovništvom i vojnicima na frontu koji su rizikovali svoj život za bezgraničnu taštinu, i ambicije monarha koji su uglavnom bili rodbina i stupali u incestuozne brakove. U najživopisnijoj personifikaciji potpunog besmisla rata, na Badnje veče 1914. godine francuski, engleski i nemački vojnici su prestali da slušaju naređenja, spustili svoje oružje i prešli na ničiju zemlju, te počeli da se susreću i druže jedni sa drugima. Mnogi nemački vojnici su radili u Engleskoj i znali su engleski, a većina ljudi je volela fudbal, tako da su organizovane spontane utakmice na ničijoj zemlji. Ovo primirje je rasvetlilo zapanjujuću činjenicu da vojnici nisu imali ništa jedni protiv drugih, nisu ništa mogli dobiti od vođenja ovog rata i nisu videli smisao u nastavljanju istog. Mnogo bolji ventil za rivalitet njihovih nacija bio bi fudbal, univerzalno popularna igra u kojoj bi se plemenska i nacionalna pripadnost mogla iskazati na miran način. Rat se nastavio tokom sledeće 4 godine bez gotovo ikakvog napretka, dok Sjedinjene države nisu intervenisale 1917. i preokrenule rat u korist jedne strane, dopremanjem ogromne količine resursa sa kojima se njihovi neprijatelji nisu više mogli nositi.
Sve države su finansirale svoje ratne napore inflacijom, a Nemačka i Austro-Ugarska počele su da doživljavaju ozbiljan pad vrednosti svojih valuta 1918. godine, što je njihov poraz učinilo neizbežnim. Nakon što se slegla prašina, stvarna vrednost valuta svih velikih evropskih sila je opala. Sile koje su izgubile rat, Nemačka i Austrija, u novembru 1918. imale su pad prosečne vrednosti valute na 51% i 31% njihovih vrednosti iz juna 1914. godine. Valuta Italije zabeležila je pad na 77% originalne vrednosti, dok je francuska valuta pala na 91%, Ujedinjenog kraljevstva na 93% i Sjedinjenih država na 96%. Promene granica koje je doneo rat teško da su bile vredne pokolja, jer većina država je dobila ili izgubila bezvrednu zemlju i sile pobednice se nisu mogle pohvaliti velikim proširenjima teritorije vrednim žrtava. Austro-Ugarsko carstvo raspalo se na više malih država, ali njima su vladali narodi koji su u njima živeli, a ne sile pobednice rata. Najveća promena koja se dogodila usled rata je pad mnogih monarhija i njihova zamena republikanskim režimima. Ukoliko je to uopšte i bila promena nabolje, ona bledi u poređenju sa razaranjima i patnjom koje je rat doneo stanovnicima ovih zemalja. Sa povlačenjem zlata iz centralnih banaka i suspenzijom ili strogim ograničenjem međunarodnog prometa zlata u velikim ekonomijama, vlasti su, iako su cene konstantno rasle, mogle održati lažnu fasadu vrednosti valute, koja je vezana za zlato na isti način kao što je to bilo pre rata. Sa krajem rata međunarodni monetarni sistem vezan za zlatni standard prestao je da funkcioniše. Sve države su napustile vezanost za zlato i sada su bile suočene sa velikom dilemom. Da li se vratiti na zlatni standard i, ukoliko je odgovor potvrdan, kako ponovo proceniti vrednost valuta u odnosu na zlato? Poštena tržišna procena postojećih količina valute u odnosu na zalihe zlata bila bi veoma nepopularno priznanje obezvrednjavanja koje je valuta doživela. Povratak na stare kursne liste vodio bi ka zahtevima građana da posjeduju zlato umjesto sve prisutnih papirnih priznanica i doveo do odliva zlata van države, negde gde je njegova vrednost pošteno procenjena. Ova dilema izvela je novac sa tržišta i pretvorila ga u politički kontrolisanu privrednu odluku. Umjesto da učesnici na tržištu slobodno odaberu najprodavaniju robu kao sredstvo razmene, vrednost, ponuda i kamatne stope za novac postale su centralno planirane odluke vlada, što je monetarni sistem koji je Hayek nazvao monetarni nacionalizam u brilijantnoj kratkoj knjizi istog naziva. Pod monetarnim nacionalizmom podrazumevam doktrinu koja kaže da udeo jedne države u svetskoj novčanoj masi ne bi trebalo da bude određen istim principima i mehanizmima koji određuju relativne novčane mase u različitim regionima. Istinski međunarodni monetarni sistem bio bi onaj u kom bi ceo svet koristio jedinstvenu valutu i gde bi njeno kretanje među regionima bilo prepušteno slobodnim odlukama svih pojedinaca. Sa monopolskom pozicijom centralnih banaka i ograničenjima na količine koje građani smeju imati u svom vlasništvu, zlatu se nikada više neće vratiti uloga svetske homogene valute. Pojava Bitcoina, valute čije izvorno mesto je internet, koja nadilazi državne granice i koja je izvan sfere državne kontrole, nudi interesantnu mogućnost za nastanak novog međunarodnog monetarnog sistema, čime ćemo se baviti u 9. poglavlju.